C, to jest ovaj eksperiment nam pokazuje koliko zapravo ima vitamina C u određenim namirnicama. Kada prislonimo indikator određenu namirnicu, on nam prikazuje boju i kada prislonimo on nam govori da negdje ima oko 200 do 300 mg po litru vitamina C. Zatim, u jabuci pa skoro i da nema vitamina C. Amount of vitamin C in apple, we can see that there's almost none of it. Kaže da ima jako puno, jel da? Da, najviše. Jel da? Da. A ja sam to čitala negdje, nisam verovala. A pa ti tu? No pepper? To je dokaz. Ovo je dokaz. A ima razlike između crvene i zelene? Mislim da. Prosto tako. Jer ima razlike između ljevih. Možemo da probamo na sljedećem testu. These are the pepper findings. Oko 300 do 500 mg. About 300 to 500. Ajde probaj sa crvenom, ako ti nije teško. Još me zanima da li je So green peppers contain more vitamin C. A kada prislonimo negdje oko 200 do 300 mg. Oranges contain 200 to 300 milligrams. U kiwi ima malo manje, negdje od 50. Kiwi shows less vitamin C, 50 to 100. U papricima najviše. So peppers are the richest in vitamin C.